Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra keempat halaman 27. Ada Bu Eka di Mataram. Silakan Bu Eka dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Man, asanudi. man. Oh Bukan iya. min. Man, ayo lagi. Ahsanudi baedilan. Man ahsanudina. Man sanudinan. Dibaca apa adanya apa dihentikan ya? Dihentikan ya kalau salah. Bu Eka. Iya. Dihentikan berarti man sanudina gitu ya. Lagi Oh, ulang Pak. boleh. Man ahsanudina. Man sanudina. Kemudian Du fadlin azim. dzu fadlin azimin. Dihentikan jadi dzu fadlin azim. Kemudian Qalu sami'na. Ya Pak. iya benar, benar. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian Nahnu lahu bimuslimi. Nahnu nahnu lahu bimuslimun. nahnu lahu muslimun. Nggak bi muslimun ya, nggak ada binya. Mata saya Pak kedutan itu loh Pak terus. Saya ulang lagi. Mau terima uang kali ya, itu ada proyek suaminya. Amin 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 Pak. Udah dia. Nahnu lahu muslimun. Kemudian Ma yughni anhu maluh. ma yughni anhu maluh. Wa Kemudian wayah, wayah, wayah yuhyi bukan wayu, wayah. kasiro. Wayahdi bihi katsira. Diulang. Wa yahdi bihi kasiro. Katsira. Iya Pak. Wayahdi bihi katsira. Ulang Pak. Boleh. Wa yahdi bihi kasiro. Kemudian Pak, boleh nggak ya, saya tanya? Itu boleh. min gitu Pak. Ya, Itu minnya itu dibaca apa adanya Pak dihentikan Pak? yang mana? Ahsani. Iya yang paling belakang. Iya, Wim gitu. kalau dihentikan ini jadi sukun. Jadi yang dibaca satu ini doang nih patah tain. Wa Oh, yahdi bihi katsira. Kalau kasroh tain, domah tain, kasroh dua, domah dua, tetap aja jadi sukun. Takwim. takwin. Ya, jadi sukun semua baris, apapun barisnya. Selain patah dua aja. Yang istimewa ini doang. Kalau dihentikan dibaca satu. Kathiro. Kalau kaaspin tetap aja mati. Kaasef. Iya. Ya. Ahsani takwim. Sani taqawim. Faja'alahum Kaasef. Kaasef. ka'asaf. Faja'alahum ka'asaf. Kaasef.
Faja'alahum ka'asaf. Ka'asaf. Kemudian Faja'alahum ka'asaf. ya, ka'asaf, ka'asaf. Ini nggak ada Ka. ya, nggak mungkin terjadi berhenti. Ini kan Ya. nyambung faja'alahum ka'asfim makul. Nggak ada, nggak akan berhenti di sini ya. Tapi Ya. secara menghentikan begitu. Kemudian yang bawahnya ini ya'lamu. Ya'lamu idza bu'sir. Ya'lamu idza bu'thir. Bagus, dihentikan. Ila yaumi yub'asun. Ila yaumi yub'atsun. Kemudian Tasabuhum tah, jangan cepat-cepat. Tah sabuhum. Oh gitu Pak ya. Ya, jangan buru-buru. Tasabuhum aiqadon. Tah sabuhum ai qaza. Kemudian Falyad'u nadiyah. fal yad'u nadiyah. Nadiyah gitu, jangan ragu. Yuk. Falyad'u nadiyah. Kemudian Huwa agna wa aqna. huwa aghna wa aqna. Kalau mantobi'i mad asli dibaca apa adanya ya. Nah, bagus. Kemudian Min alfi syahrir. V-nya pendek. Min alfi syahrir. Min alfi syahr. Dihentikan. Syahrin. Syahr. Syahr. Min alfi syahr. Bagus. Kemudian belajar terus sama kakak besar ya. Iya Pak. Kakak besar udah pinter tuh tadi saya dengerin. Masya Allah. Jadi ubahnya dia pinter sekarang bisa. Gitu. Iya Pak. Masa minta ajar. Zam-zamnya udah bener belum dia? Bisa Pak, udah bisa Pak. Oh alhamdulillah. Biasanya air sam-sam ya. Kakak besar nih. Tadi seperti ini. Zazizu. Pak pinter. Hebat ya. Alhamdulillah. Kalau nurut sama guru alhamdulillah. Itu Dede kecil gimana Dede kecil? Dede kecil sibuk olahraga. Olahraga terus ya Masya Allah. Iya. Ya terusin ah. Wala khaufun alaihim. Nyambung kan Dede kecil siapa? Bu Eka? Dalam. Dede kecil tahu kan siapa? Tahu Pak. Siapa? Pak Santoso. Oh iya, kirain Dede kecil beneran Dede kecil yang di iya Dede kecil. Pak Santoso itu rajin olahraga Pak. Oh pantesan awet muda dia ya, hebat Masya Allah. Alhamdulillah. Wala khaufun alaihim. Wala hum yahzanun. Idhar humnya, jangan ditahan. Wala hum yahzanun. Yahzanun. Wala hum yahzanun. Kemudian Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala yuhituna bisyai'in. Bisyai. Dihentikan ya. Bisyai. Saya ulang Pak ya. Ya. Wala yuhituna bisyai'. Wala yuhituna bisyai'. Kemudian Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim.
Waktu. Wa. Jangan nekan ya. Jangan ke ain, jangan ke tenggorokan. Wa. Bu Eka, belajar Nim. yuk. Yuk, wa. Ya, bisa. Wa. Waktu ni muslimin. Kemudian. Shin. Wabusrol. Kurang. Shinnya. Wabush. Wabusrolil muhsinin. Wabushra lil muhsinin. Wa ma nahnu bimustayqinin. Wa ma nahnu bimustayqinin. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Fasayubitu a'malakum. Jangan terburu-buru. Fasayuh bitu a'malakum. Jangan buru-buru. Fasayubitu a'malakum. Kemudian. Wa kana 'alaikum raqiba. Rokiba. Wa kana 'alaikum raqiba. Wa kana 'alaikum raqiba. Ilaihi marji'. Ji'ukum. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kemudian. Ya Pak ya? Ya. Idnada wa huwa maghzum. Idnada wa huwa makzum. Hada syai'un azib. Hada syai'un ajib. Bagus. Kanu anhu mu'ridin. Saya sedang bilang sama Yani, sama Atin, sama semua. Suara Mbak Eka tuh bulat. Kalau ditata nanti bagus nantinya ya. Kalau Mbak Eka tuh suara tomboy gitu. Suara cewek tapi cowok mantep gitu loh. Bulat. Kalau Mbak Atin, Mbak Yani suara cewek perempuan gitu ya. Kadang-kadang ada kayak gitunya. Tapi kalau ini bulat gitu. Dilatih terus. Tapi Atin pun nanti akan jadi bagus semuanya ya. Tapi kamu punya vokal yang bulat, yang total itu. Kalau jadi penyiar tuh bagus, mantep. Makanya dilatih lagunya ya. Tadi kan dengerin Iya kan Pak. bagaimana Mbak Intan. Bu Intan udah pintar baca Qur'annya. Tapi dulu saya lupa, dia nggak diajarin lagu. Karena waktu itu fokusnya yang penting baca benar, baca benar. Saya pikir kan kalau udah Iqra 5, Iqra 6 nanti lagu. Dia keburu libur lama, sayanya lupa. Bacanya udah bagus, lagunya belum berani kan dia kan. Ternyata belajar lagu tuh nggak gampang gitu ya. Untuk berani itu nggak gampang. Itu kadang-kadang Atin aja takut diketawain orang, takut ini, takut itu. Padahal cuek aja. Nggak bisa sih cuek aja kalau nggak ada gurunya mah. Gitu. Sama seperti saya aja ya. Nggak bisa ada mobil bawa sendiri tanpa guru mah ya. Semuanya juga, semua harus ada gurunya. Ternyata ada trik-trik, teknik-teknik khusus yang dimiliki oleh seorang guru untuk membuat muridnya pinter gitu ya. Kadang-kadang kan kita bingung, ada orang yang mohon maaf, ada SLB ya, sekolah luar biasa. Anaknya idiot atau gimana-gimana. Tapi dengan gurunya bisa dia belajar. Ternyata pinter juga gitu kan. Inilah ya, Masya Allah peranan guru ya. Itu makanya malaikat Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga kan ada gurunya. Gurunya malaikat kan. Iya. Iqra, suruh baca kan gitu.
Spesial dia gurunya langsung malaikat dan hafal Qur'annya ya. Itu baik Kak. Jadi terus semangat ya belajarnya. Karena kalau nggak dari sekarang belajar lagu, keenakan nanti lupa. A, I, U, BA juga itu salah satu cara untuk belajar lagu ya. Kayak tadi Pak Saripudin tadi bagus. Udah belajar lagu dia. Udah bisa ngebenerin. Bukan ror, roni ror katanya. Udah bagus ya. Itu. Coba lihat murid-murid saya tuh gitu hebatnya, berani gitu loh. Ya walaupun ilmunya belum banyak tapi udah berani. Karena itu ngapain nunggu banyak dulu ilmu, nunggu banyak nanti baru belajar, entar keburu malu. Dari sekarang gitu ya, punya ilmu sedikit dimanfaatin biar berkah. Yang mana sekarang baik Kak? Kanu Pak tadi. Kanu silakan. Kanu anhu mu'ridin. Kanu anhu mu'ridin. Afri'u alaina sabra. G-nya kurang mantep. Afril kayak keselak Afril. G, golf, Afril, gin kan G. Afril G-nya tapi G pecah. Jangan aprik itu orang Sunda ya. Goiril go. Kalau orang Jawa go-nya ke ho. Hoiril. Afril, coba Afril, coba. Afril. Nah, Afril. afnya jangan afnya tetap af. Yang afri. Afnya tetap artikulasinya jelas F. Afril alaina sobro. Ya. Afriq alaina sabra. Afril alaina sabra. Kemudian yang ini ba'duna bi ba'd. Ba'duna bi ba'd. Bi ba'd langsung. Ba'duna bi ba'd. Ba'duna bi ba'd. Ba'duna bi ba'd. Kemudian. I'malu ma syi'tum. Ainnya jangan terlalu neken ya. Nih, kalau ain neken ya yang ini. Kalau yang ini jangan neken. Nih, dengerin ya. I'malu ma syi'tum. Syi'tum jangan ditekan. Syi'tum ditekan tapi jangan apa ya? Jangan terlalu tajam. Ini kan tajam. I'malu ma syi'tum. Makan yuk. Minum yuk. Pergi yuk. Jangan yuk. Kalau yuk ada itu lain ya. Ain. Yuk. I'malu Ir. I'malu ma syi'tum. Iya, masyi'tum nanti utang shinnya ya. Shinnya dimantepin tuh. I'malu ma Ma-nya panjang. I'malu ma syi'tum. Lagi. I'malu ma syi'tum. Bagus. Yang ini. Walaqad. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian. Fi tughyanihim Ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian. Idza raja'tum ilaihim. Idza raja'tum ilaihim. Kemudian. Fa'aksarta jidalana. Fa'aksarta jidalana. Kemudian. Fartaqib. Gitu Pak. Ya, fartaqib. Fartaqib. Fartaqib yauma ta'ti. Fartaqib yauma ta'ti. Bagus. I'malu.
i'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Wala saufa. Wala saufa yu'tik. Wala saufa yu'tik. Kemudian. Betul. Ahmilu. Ahmilu Fauqa. ahmilu fauqa ra'si. Ahmilu fauqa ra'si. Bagus. Wakarihu. Wa karihu ridwanahu fa'ahbatu Ha. Lahum. a'malahum. Iya. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Bagus. Fayufiq. Jangan buru-buru. Fayuh fikum. Fayufikum tabakhalu yuh. Wahnya ketinggalan nih. Wah, gurunya Atin ketinggalan tadi juga wahnya. Wayuh. Nah. Wayufikum tabakhalu. Fayuh. Pak dulu. Fayuh fikum bukan wayuh. Fa. Fayufikum tabakhalu wayuh. Ya Pak ya? Iya benar. Wayuh rij'az ghanakum. Fayuh fikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Bagus. Laqad. Laqad kana. Laqad. Berhenti dulu gitu Pak. Seperti berhenti. Laqad kana. Langsung, jangan berhenti. Cuman jangan laqad, jangan nyicil. Kolahnya segera. Laqad ka. Laqad kana K-nya panjang. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jangan buru-buru ya. Udah ini. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Yuk, jangan buru-buru. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kemudian yang ini bagus ya, Masya Allah. Ya. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Salah Pak. Betul. Wayaqbiduna. Wayaqbiduna aydiyahum. Wayaqbiduna aydiyahum. Kemudian. Wa'ajlib. Itunya agak keras ya. Kolahnya. Wa'ajlib alaihim. Wa'ajlib alaihim. Kemudian. Wa khailika warozilik. Wa khailika warajilik. Kau. Kausaini wa adna. Au gelap. Au bukan wau. Au. Kausaini wa Adna. Kalau adna itu diputus apa? Pak. Keluar kol-kolahnya Pak, harus keluar Pak. Kan kol-kolah. Adna. Nah. Kausaini au adna. Kausaini au adna. Kemudian.
Walaqad. Halo. Baik, Kak. Ra'ah. Walaqad ra'ah. Kemudian. Wa an Akim. akim wajhak. Wa an akim wajhak. Bi'ijlil hanif. Bi'ijlin hanil. Oh iya Pak. Mm-mm. Bi'ijlin hanif. Bi'ijlin hanil. Kemudian. Wa huwa yut'amu. Yut'imu wala yut'am. Wa huwa yud'im wala Yut'imu dulu. Wa huwa yut'imu wala yut'am. wa huwa yud'imu wala yud'am. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Kemudian. Ij'alu. Ij'alu. Ij'alu bidha'atahum. Ij'alu bidha'atahum. Pintar. Udkhulu. Udkhuluha. Bisalamin. Bisalam. Dihentikan. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Wala takum ala qabrih. Wala takum ala qabrih. Wala takum ala qabrih. Fabada. Fabada bi'awiyatihim. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Khalaqna. Fabada'a Pendek. Fabada'a bi'aw. Pendek. Fabada'a bi'awiyatihim. Bagus. Khalaqna. Jaujain. Zai, rapuh. Khalaqna zau. Ini penyakit pasal Arifudin. Pasal Parudin. Sudah sembuh. Zau. Jain. Rapuh keras ya. Khalaqna zaujain. Khalaqna zaujain. Bagus.